mo call baby Adom TV Badwam Jumade so yeda sister Sunday bi ye guy yeda na say odi ahosepe na bra ya me ye ho atimi asepe ye nti akase abrempon so yeda say omre no wadaje a akase brempon yeda say papa na ye hwe video imra na ye ba wi a wa obehu ni edu so me hwe mra sese time da so Medimafo Herbal Hospital and then so yenya doctor wa ha ene ne bedi nkomo chena bibi kese visi nti ene etie ni ye na oga no pay mu akwaba yeah na e mu afishia panso afin committee na fena Medimafo Herbal Hospital for afina yenso ye bo awure no sa e bia na ne dedi kan e obi tie enwum no kra action no kra in the first place ye kan Medimafo Herbal Hospital e ye adwuma ku be ya mama na onyankopon se God first na afi menchia Adom TV so ahwefo enyina anopai Medimafo Herbal Hospital say ye kan eye ebibiduro ayare sabia ewo oman Ghana mu ya hye eye mienu Kumase ne Accra Kumase ye ebua kwa agogo Accra ye pokuya semayira last week eti ensem bi ewo Eastern region senkrofobia omonam setam da so asoma wo mo ema omo eko fie bebre mu koye de ombeye omuton nuru na yaye na ento omo san basic in the 2 weeks no omo kofo omo so no na omo so ate say set enye time da so a ento omo nyina agege omo sika okay na san ko omo priest for omo but no omo say police near around enti do omo yen say sika ni fa no beje ye no omo san agege wo ma de back ba me say gina Adom TV FDKC so asa ka kire Ghana fo nyina se Medimafo Herbal eye Dr. Time da so menton aduro wa abonten menwurahura efie mu even pharmacy shop yenya NTS obeko bia pharmacy name chemical shop bebre no na omo de bia doctor photo picture abo me pa cho enukura wuntimi nyene sa ebisi wo mse brekum ema mekai so amunko bi so mzo wo mo better do ni wo believe no untumi nye sa blakula menya we enti mesre mo se yenton ye duro wo ba bia memfaka enchinkin sa what say obisi ye duro we every time that so wa ma preach for enchen me pa yenton bi wo ba bia o pe ye duro a gisa wa ba pokuya se mayira gisa wa ba ebua kwa agogo me say manfa Medimafo ama me pesika Medibe pe apomodin pa ema Ghana for tien second time manfa Medimafo ama me pesika said the time that's wo for bia me wo enro mako 7 it's registered by Food and Drug Authority met me the good pharmacists met me the ama market women say and can tell when no cancer time that's kula tomatoes we time that's tomatoes ya year to and kadakunka enile beto bebrebe ba me say no said ye be ye nipa no a wo kono no obenya apomodin papa na yale enti ha no what to me yale ha no wonu maduro a yale na akonti no gisa wo ba ye hospital wo ba pokuya se mayira na doctor wa show moja wa twa scan ehu yale kura ha wo na wa ma waduro potia ene yale no wonuma yare be enti ento ye duro wo market bia obi catch so of time that so anase doctor na asoma say ye information center say ye chemical shop ye pharmacies ye ento duro ho me pa cho muntie ne yi ye ento eduro wo ho so we say obi ton ye duro a wo the 0244 774282 0244 774282 enkomo bia basa woni omudie no won bedi sa enkomo no nyankopon ya aduma echina eja ebo 11th April no enya ba bedu echina nyankopon de yenkwa che ya de ewo ho no se echina anopa nipa mako 70 ya ebedi kan wo Medimafo Herbal Hospital hono yebema obia TV obia nipa 70 first 70 obia benya TV 32 inches television eye flat screen yibi me pa chaw wo a wanti mamedu ntem from 71
se ekosi 1000 se ekosi 2000 dem ye mo time da so Nilam basmati rice emu aba medical kasa udimo next ye di bi ebeba ha na Ghana for ahwe packaging no kura keke packaging no keke e kura no hu a wotimemen na Ghana for ahwe emu aba chese wuni bia na wuni bia wuni moda wuni bia wuni moda eno echina ye becha manipa na ebeba ho ni nyina bi eno di ewo ho no kaise afibia ye no prensa nya afi ni eta ase yo from 2020 afibia ye chen Easter ye chen Brunya ni a chen time that so birthday 21st September yes na fi 21st September no and I make cultural Ghana for say TV dey make 70 dada 21st no and achede e san so kakraka achede tintin tetrete no so eye car na makwakoto abasa me dey beche yalefo yes eno sa car na me kire se eno de ekon ya me fa so me dey achenie doctor eye no koredifo me ye bibia emu da ho emu bi mu se ampa wo di eye no koredie mu from 1st June eko yenura wanom no oboabo na wunya konko no ma bottle no ma akoma tenya beje coupon baako wo the bottle 10 ba wo beje coupon baako okay enti sa enkoduru 21st September no na wo a what me the more bottles aba wanya coupon bebrebe no ye kan ya ni pass message free June e bia menya coupon maako 30 ye nyina kan say ampa wo na coupon adult no wo na car no e kwa ma wo ye nko draw bibia nka so de ye ko wan bibi na david me wan bibia e simple wo coupon be do so no wo na wo ni kan ga say wo na wanom ye duro de dodo na se fi ne kwe duro na wo no keep yo yes ehia pa duro na wo no no entu konko no entu ntwene na tai se wo be sanso aba because se duro kura se wonum time da so duro kura afia enu entimin ko so 3000 Ghana no entimin ko so 3000 Europa e ma duro no nsem free wo afi ba konnom unu 3000 Ghana this is with the 3000 Ghana that's a car no kura ye 120,000 kura na se wo fa so be se menim se wo ko twa ba ti so ko ye bibia ni o ko twa no wasase we so a ebeduru sada enti eno eye de e ko so wo di apomode pa na wo se nya ache yes wo di apomode pa wo ba benya wa yare sa na wo ba beji car wo beji TV ebin sida de Medimafo ye no wo man Ghana mu no ebin sida ebi ens yenti bi da na ebin sida Jumadi papa and Dr. Tam that's yama o my Ghana and to oyalefo bia so mama yalo papa ya kachen se on for ni nkyere bia on for na ni nkyere time that's so fi se ho na wo be kwa kwaje wa pomden asan de achade TV aba edi emu aba na campus wasan so the car ye dem aba be piso me pa cho be piem ene because we ya me kwa kwotena se ewo pokuya se mayira na me the time ato yalefo yale so makantro yalefo bia se onka na kuma ento ne yem anan na me ka akere maame bi obai se ne maame yale da US ono ontumi ma ena se de ositie no baby oda kran ebe ji se beton betuma beje aduro na ye de akwa akoma no na me ka kire ne se omo se bosumi miensa ni maame no ontumi nkasa ena me ka kire se ena amune me kasa yi me ka sa Yesu Kristo waka obi ba ne nchen se onkosa ne ba yare nye de man no ka sa yenko ena papa no se me nsempon fata se ubewura me fie na me gidi se akora ne da fie na wo kasa wa ha me ba no obenya ayaresa enti ampa Yesu kasa ma akwa de enya ayare ne ka kiro se me gina sa asem so ake se don ya me ne kasa o ma me ne nya ayaresa me kasa awurade ne menyam se anopa tututu no o mo frem se mege se efiri no na me kan ye no
o ma me ani ate o mutumi ni edi nkomo ekasa obu hanka anope onya poku ase mayira obeba ba bi wadan oni somfo ba bi wadan oni hwefo ontumi ma me gina Adom TV aka kiro se sanopa wontumi ma wontumi sore nante a se di obi da US e kasa ma ni nya ayaresa anope wonso onyankopon ma wonya ayaresa na kampasa timi kura sore na faka bra poku ase mayira anopa doctor be yensen kirene what the time ba to yalefo yale yeso de ya meka mse said de dotie ni bibia ka wo nwemfo nsam no saa na yale bia ni hwe ka wo Dr. Tam da so ensam meka kire doctor Ghana for say enya mimi tumi asaf ewurade eno de nyale wanyina tumi ahye doctor ensa enti onyankopon adom ti ubepie mu a eho yemfa poma ngura ho ensa mfa nkofie yentena hwi mu ma ho emfa hwi ne enkofie anopesa poma na wode ba me ka kire me wurade se onu ene yalesafo o ma wo mfa poma no ensa nkofie da wo anope wo ye pian abewura pokuya se mayira ana ye pian akowura bu akọ agogo no enya wa gbe sa wo san de hwi na o tena ma san de hwi no akofie da me se ene ayaresa bekoso ewo Medimafo Herbal Hospital Kumasi ne Accra ba na Dr. Mia metena se wa Accra anopai obu ha wanya suro wontumi nkasa na no achia watna fie ache me pacho sa wunya stroke na pesa wunya ayaresa utumi kasa de kanena wo kasa na utumi nante se kanena anopa hia no opoku asa mayira na me fa na wotwe baako ento so ma na wotwe ne enso no wobetimi aye bibia bi be piem wo Kumasi ebu akwa agogo enkran opoku asa mayira na Dr. Tam on for the time and 2 years gidi ya wawuo gidi ya yesie no gidi ya ohefam pe na oba Medimafo ontimi nya ayaresa na wumui yensie na yale na how obisi mesisi mechika se mekotoje mekoda mentumi na mewidie mo hyehyeme menase atatai wonya ka akwanhia wonamu na abuo wonsamu na abuo wemu nyina ye ntetia kiss wemu ye entetia case ewo Medimafo Herbal Hospital if you say me kai mame bia ofenso abofo ya na wachia ama kuroma nyina di adanse se wachia ye kire oni fie kura ye se koma me na wachia ni fie ho na ye de kire kwan ebi yale bi da so a na ye de kire wo fie kwan ana pa wo yakobot men kan kire wo se time da so ba betena se ewo poku ya se mayira bra na sa ade yale a ye de kire wo fie kwan me kai na bantu medjo so na efie ye from kompo asefo ke se kompo no aba ma je obi owo akontum ko fie ho no na wo yare di ene time da so nyankopon adom ti ene sa kompo asefo efiri wo mo so okay ipa cha ma me no beduru Medimafo ofi ni kromba no wachia ba nyankopon adom ofiri Medimafo ekono na ma me na atene be piem Kumasi ye bu akwa agogo enkran poku ya se mayira mayira enya anyira na mse wo be piem Dr. Time all the time beto yale so a etinye bie ni hu wo Medimafo Herbal Hospital na adanse nkrofo die nyina eda di pefiri se onyankopon de yale tumi ase Dr. Tam da so ensa tina me ka kire obia se ayaresa eye adoma chadie ayaresa eye adom achadie da bia me ka me se nkrofo dada nkrofo ene se obo anu what TV so kwati we na kabom na fa kono na nam ubewu enye wo wadom achadie no oti ase enye wo wadom he opa ma menkyere enua bibia ebia medisa yale pressure na menkyere na wo mum kwakwatete na kekabom na wo anka nom enye adwuma tumi ne onyankopon amfa amaw se eye wo na kokwotie tumi ne onyankopon de ahye obi nsa enti na meka chose emo hompim kwatete dua bi ebrekura woni saa tumi no meka kire se bra ene ewiase nyina de onyankopon de yale so tumi asa ne sa ye Dr. Tam da so ensa Friday so
and the maintenance will poke as a mayra. A china maintenance Friday, a premium service. That's it. Friday premium and the offer no book appointment and a premium service. Na be PM or na Dr. Kamoa or Shabra to Yalias. Ye bless you dear. A BC that's all at Yalias. Medimafo Herbal Hospital, the number on the screen or ASEAN 0244 774282. 0244 774282. And our doctor BAMBM 0245 449592. 0244 and our 45 0245 449592. Now on name Medimafo. Yeah, and 0500 727215. Ningi now fra eba Medimafo Herbal Hospital. See doctor time that's on when you know omunton okay omunton baby I just wa bakuma say and I say enkran kokua say mayra and I'll be nyan edi enkombo ntimi ne dog wi ochna channel so watch TV ene emu nti Russia nti say ochna no pa akona we 71 are still disqualified funny past 70 nti sharon so sa ya da say na adofo bi so edi won ma wo de nti eni diem ma yemfa ni die ma die ni die se no nya nipa nyina na enya ne se nti se ne erade dia fe ba kwa keka won fie ho a yensa kanti ma yemfa ento edwa na oba fefe Mrs. Kande Damara Duples or your assistant headmistress at our new in Sutem Senior High Technical School and no one 50 years. Happy birthday nyamishra nyaminyo kese kusisi obeye kese pa uchocho mucho papa bi ora Daniel K Duples our no say assistant headmaster Pope Jones and then money nyina no we show mommy happy 50th birthday nyamenyo kese kusisi obeye kese pa happy birthday so enko Emma Abigail Ivy Blay Mensa nyame enshraw Abigail onyo kese kusisi obeye kese pa way from Eric yen camera eno no and always show a happy birthday no nyame shira onyo kese kusisi obeye kese pa afa happy birthday so nkoma ni din no wahin okay into Anita or Ebenezer Methodist Church Kaswa of our call and your birthday different pictures so because Abigail picture wa hano ene de dahui Anita yo nti Anita na daso no happy birthday we chorister papa obonyo menye nti happy birthday nkomma rade man kwatenten ahoden ni nyansan so ewo mu happy birthday so for penny so birthday ni head pastor Wonoda Church of Pentecost ya Shama New York district pastor Alexander Kofi Meku from Oyire beautiful wife na woma any church members Ashama New York district Church of Pentecost and head pastor pastor Alexander Kofi Meku we show happy birthday nyame shraw nyame nyo kese kusisi obeye kese pa wo wudu awuda bia bosumi mu ene nne ye nyawode no a we show happy birthday radio Adom ni ni shra na kese ma medidi afia amankwa atamaklo mawie kwasinsi aye krado asemidika ode to so mahene kwabna santen so aye krado pense mu ba wa kwem koso amafidie no na Adom TV fi say ye wazoye yedase